Evo, da postavim od doktor profesora Janeza seminar iz Bjelovara. Došao sam na seminar 10 minuta ranije, a on je već počeo. Znači, seminar je o biolozi isparivanja matica i očinstvo kod medonosnih pčela. Pa evo, nadam se da će vam se to osvjetiti. Svih ovih mogućnosti, ali konceptualno možemo mi raditi kontrolirano oplodnu matica sa nekom izolacijom ili da povezamo na neku lokaciju puno trutova naših trutova koji dominiraju po broju, ili da čekamo da se trutovi obave svoj normalni let, pa onda na večer puštamo naše matice i trutove, to je vremenska izolacija, ali da treniramo i usvojimo instrumentalnu inseminaciju matica. To su 4 mogućnosti koje imamo da dolazimo preko više generacija do nekih boljih pčela, ako možemo kao biolog to reći. Sad u 2020. pokrenuli smo 5 partnera ovaj veliki projekt. Iz Hrvatske bio je to docent Marin Kovačić koji je testirao 2 metode. Jedno je preplavljanje sa vlastitim trutovom u Baranji, a drugo je izolacija u nekoj dubokoj šumi. Onda imamo profesor Alex Zuno, pokušao je više metoda u Makedoniji, vremenska izolacija, geografska izolacija. Mi smo pokušali u Ljubljani ove 2 alpske doline i vremensku izolaciju. Kolega Bjorn Dale iz Norveške pokušao je samo vremensku izolaciju. Uz to imali smo jednog autentičnog Skandinavca, profesora Sretena Antonova iz Sjeverne Makedonije, što sam čuo da je isto Skandinavija, koji je obavio izračun nekih uzgojnih vrednosti. Tako, koncept je bio u tome da smo na lokacije stavili oplodnjake sa nesparenim maticama i na neke druge lokacije stavili smo trudovska društva koji smo onda uzorkovali da smo mogli odrediti da su se naše matice sparivale sa našim trudovima i u kolkom udjelu su se sparivale, kako smo bili uspješni. Da li je naša nova zajednica 20% potomci naših trudova i 80% ili 100%. To je veoma važno jer to pravi razliku kod naših očekivanja i predikcija. Zato smo koristili neke molekularne alate u koje neću sad ulaziti, ali da vidimo prvo geografsku izolaciju. Znate, Slovenija je država koja ima mnogo otoka, kao ovaj Debledo. Ovaj nije primjer za ove eksperimente. Turistički otok, a to je jedino što imamo. Znači, kod vas u Hrvatskoj imate puno otoka, znam da su se za ova svrhe koristile Unije, a i Makedonci imaju točno jedan otok u jezeru Prespa, što su isto pokušali obaviti fokus tamo. Znači, alpske doline, neke zaboravljene šume ili šume u koje pčelari rijetko dolaze, samo kad zameti hoja. I kakav nam je rezultat? Ovdje u Krmi, sa 6 km odavde do onog registriranog pčelinjaka, uspjeli smo da identificiramo 89% legla da pripadaju ovim trudovskim zajednicama baš iz ovog lokaliteta. Znači, uskoro 90%, bili smo uspješni, što je bilo super. U Hrvatskoj u dubokoj šumi rezultat nije bio tako sjajan, stigli smo do 65%, što je možda i očekivano jer nije fizikalno ograničeno, nego je više otvoreno područje. I to je isti graf koji sam već pokazao, ima 14 minuta do uspješnog sparivanja na prosjeku, a negdje oko 8 minuta za neuspješne sparivanja, a to vam na ovom tabeli vam kaže posamezne matice. Svaka ova linija vam je jedna matica i ovaj broj vam kaže kakav udjel legla ove matice mogli smo da pripišemo trutovima koje smo postavili eksperimentalno. Vidite da ima
između 100% kao maksimum do 30% kao minimum. I ovaj drugi broj vam kaže sa koliko trutovima matice su se sparivale. U prosjeku 19,9, a apsolutno od 11 do, šta vam najviše, 28, ja mislim, što je puno više od toga što smo anegdotično očekivali i što je pisalo nekako u literaturi. Sad, kako možemo ocijeniti ovu geografsku izolaciju? Znamo da nema apsolutno izoliranog područja, ali možemo da dostignemo dobar rezultat sa niskim brojem, malim brojem zajednica, trutovskih zajednica i da se jednostavno poboljša ovaj rezultat ako odvojimo sa većim številom, sa većim brojem trutovskih zajednica. A šta je kontra? Obično je neka skupa logistika, da vi dolazite iz suprotnog dijela Slovenije u Alpe ili da dolazite, ne znam, iz Baranje u Gorski Kotar, gdje je obavljeno, to nije jeftino, da idete i na otok, to je komplikovano do amena. Sad, biološka izolacija možda je bolja u nekim teritorijama gdje nema nekih fizičkih granica, kao Baranje, gdje mene plaši ovo otvorenost terena, a Marinka dođe do mene u Alpe, kaže da ima klaustrofobiju jer je sve zatvoreno. Ali ovdje, kako ćemo mi obaviti neku izolaciju, samo može preko mnogo trutova, koji dobijemo sa velikim brojem trutovskih zajednica, koje su relativno skupe, jer ih treba održavati, ali dobili smo relativno dobre rezultate. U prvoj godini dostigli smo 93% poznatog kućinstva, u drugoj godini 76% poznatog kućinstva, što je, mislim da je super rezultat za tako otvoreno region kao je Baranje. Oprostite, ovo je još na slovenskom, zaboravio sam da prevodim, koji kaže da je moguće dostići dobar rezultat, ali treba veliki broj trutovskih zajednica, a kontra nam je visoka cijena zbog održavanja većeg broja trutovskih zajednica. To možete kompenzirati da imate trutovske zajednice sa više funkcija, možete ih koristiti kao starteri, na primjer, ili alternativno da sudjelujete sa lokalnim pčelarima kojim poklonite matične ćelije, pa imaju one trutove iz vaših linija i to je vjerovatno puno jeftinije nego 140 trutovskih zajednica. Najinteresantnija je ova vremenska izolacija, kad puštamo trutove i matice, naše trutove i naše matice, da se sparuju u dobu dana kad su svi već kod kuće. To vam je graf naših matica kad odu na, to je graf matica kad odu na prahu u Barani. Vidite, aktivitet ide negdje od 1:30 do 5, a posle toga airspace je slobodan. Nema nikoga. I to se koristi, može da se provjeri sa dronom i feromonskom glavom. I onda, posle toga, vi puštate vaše matice i trutove da se paru. A kako ćete to dostići? Kad trutovi normalno lete od 1 dan. To je sad video iz naše doline, mislim da je oko 2 posle podne. Trutovi odlaze i izletavaju. I kad se to završi, vi možete kreći. Jedna od opcija je da imate hlađenje, imate neki star hladač, unutar stavite svoje oplodnjake i sa tome uvjerite zajednice
da je još noć, onda isključite hlađenje, zatvarate pokrov i za pola sata matice i pčele su van. Alternativno je da priključite svjetlo i ostavite sa nekim labirintom koji sprečuje svjetlo da ulazi u košnicu i tako ne drma matice, ali u isto vrijeme dopušta da radilice izlaze i da obavljaju svoje poslove. A kad dolazi vrijeme da puštate matice, ovaj dio labirinta koji ovdje zatvarate i puštate saobraćaj isključivo kroz ovog velikog i matica će sigurno izaći veoma brzo. To su radili kolege Makedonci. Sa hlađenjem preživjelo je 63% matica, 38 bilo je sparenih. Prvi let je bio pola sata po isključenju hlađenja, a zadnji let bio je 5 do 9, a 5 do 8 bio je zadnji uspješni let, znači da se matica vratila sa ovim ostatkom truda u atomu. A sa prigušivanjem svjetla ima više preživljenih i više sparenih, a prvi let je odmah kad otvarate košnicu, a zadnji let je puno ranije i zadnji uspješni povratak je isto puno ranije. Što se tiče očinstva, poznatih je 67% očeva iz ovog eksperimenta, 48 minimum i 100% maksimum. U primjerjavi sa ovim drugim metodama, uspjeh je relativno, procent uspjeha je veoma nizak. Manipulacija je komplicirana, trebate dodatnu opremu i ne izgleda da je to za vašu domaću potrebu. Ili možda jeste. Ako pojednostavite stvari i, na primjer, stavite oplodnjake u podrum, neki hladan podrum, a trutove puštate preko snijega sport koje ih zagrađuju fizičku prepriječite da iz trudovi izlete, a kad dođe vreme otvarate ispodnje otvor da trudovi mogu da izlaze. Tako da možda ovo nije tako komplicirano ako vam ne treba neki velike brojke splođenja. Sad, sretan je onda prema našim rezultatima, ovdje je primjer za Sloveniju i za Makedoniju. Pravio neki model kako brzo možemo očekivati neko poboljšanje neke osobine. Naprimjer, u 10 generacija maticama možemo očekivati, ako se to koristi striktno, podvajanje donosa mene. Isto ovdje kod Makedonije, ali za to moramo da koristimo i geografsku izolaciju i instrumentalnu diseminaciju. Inače, ovaj napredak bit će mnogo sporiji. I na kraju, mi smo u projektu razmatrali šta trebamo da uradimo što se tiče zakonodavstva i ovdje bi ispostavio da se treba srediti zakone koji dolučaju kontrolu sparivanja. Mi u Sloveniji, mislim da svi partneri želimo da je ova kontrola sparivanja, da je služi kao servis uzgajivača matica. I da su one koje su sparene u izoliranih, u kontroliranih pogojih prepoznane kao full pedigree, jer i na tržištu dostiže veću cijenu. Uz to, naravno, treba se neka financijska potpora, jer je veoma skupo, za logističke i tehnične troškove oplodne stanice i financijska potpora za trening i izvođenje instrumentalne inseminacije. Sad smo uskoro na kraju, a kontrola sparivanja bitan je element implementacije uzgojnog programa, a za selekcijski napredak ne treba nam 100% izolirana oplodna stanica i trudovske zajednice su baš tako važne kao matičari. Nisu to baš neke zajednice, nego su tako važne kao matičari.
A za interpretaciju situacije na terenu trebate poznati biologiju pčela i neke stvari izgleda stare anegdote da je potrebno još jedan put izmjeriti. Sad na ovom mjestu želim se zahvaliti Bjornu Darenu iz Norveškog pčelarskog saveza i Sretinu Andonovu iz Frizerske vinarije, hrvatskom timu Marinu Zlatku, Filipu i Karolini, makedonskom timu Aleksu, Borčetu, Magdaleni i Goranu, pa i našem timu Evi, Manci i Davidu, Katarini, Andražu i Ajdi i Jani koji su radili sa molekularnim analizama, Jani, Petru, Jerneju, Vladeji i Špeli koji su posmatrani matice i Vlada Papi koji isto za pčele kao svi mi. Pa na kraju i našom financijeru koji je prepoznao ovaj projekt kao važan. Pa hvala i vama za vaše vreme. Ne rade Njemci, Njemci rade selekciju. Ali kod nas ovdje, ne možete selekciju tih godina. Mi prvo morali smo da smo uvjerili one zakonodavače, da moraju da provjerili zakone, jer nam ne potpiru selekcije do ove mjere da bi mogli raditi neki genetski napred. A kako je selekcija, kako je cilj selekcije? To zavisi od uzgajivača do uzgajivača. Ja imam ovdje alate sa kojom može da se, kako na hrvatsko kaže, da se pomjeri i predicira kako možda to ide, a on mora da bira šta mu je svrha selekcije, da ide na med, da ide na otpornost. Znam da Njemci to rade, ali Njemci isto rade na van. Oni nisu nikada pomjerili kakav ima. To ja znam, jer razgovaram sa ljudima. Znam da je Mario Muškane, ali to znam jer smo imali Rafa Pihlaja ovdje na bordu od ovog projekta i on nam je dosta pomogao u konceptu. Rade i na selekciji bolesti, to je istina, ali na selekciji bolesti rade oni koji žele. A ovo su samo alati, kao unior ključe. To su alati. I to vam je važno da znate kako brzo ćete dospjeti do vašeg cilja. I kako možete u ovim državama, ovdje, barem na mojoj, molim, nije nemoguće. To ne kažem. Ne. To je jedan od ciljeva. Zbog toga smo mi sad ovdje. Možemo. Ako ideš u doline, tamo nema nikoga. I u Alpama koliko se pčelinjaka pronašli? Pronašli ste ih na 10 km tamo. To je druga stvar. To se sa vama slažem. Cijela država nema napretka. Ako sam vam pokazao, ima samo 1% matica koji imaju tatu i mamu. Sve ostalo je divlje spajanje. I zbog toga nema rezultata. Ovaj projekt nije bio za selekciju. Jer ne možeš u 3 godine da obavljaš neku selekciju. Ja mislim da se ovo slaže. Ako vi radite selekciju, to vam je bar 10 godina, 10 generacija. Da, ali Njemci ne rade svi tako. Oni koji su druga, kao kod nas. Dobro? Možemo i vi postaviti. Ako ima još, možete nastaviti razgovor kasnije. Recite. Gospodine sljedeće, naime, je poznato da nemamo takve uvjete izolacije kao što možda u Sloveniji.
biti naukanac. Ovo vam je fotografija iz Krne, gdje ima 5 trudovskih zajednica. U menadžmentu Braneta Kozinca koji sedi u stražnom redu iza vas. Ove oplodnjaci su bili eksperimentalni, a sve ostalo je privatno, koje je išlo za prodaju. Sad ja mislim da Brane može reći da su bile mušterije zadovoljne ili nezadovoljne sa maticama. Brane? Čovjek je prodao svoje matice u 40 zemalja u svijetu i traži ga. Skeptici su uvijek dobro došli. Rezultati će doći. Sa ovim smo projektom razvili alate koji do sad nije bilo. I mi smo jednim drugim istraživanjem snimili genetiku pčela u Hrvatskoj. I možemo i o tome govoriti prilikom. Uglavnom, mi u Hrvatskoj sad znamo čime baratamo i može udruga uzgajivača matica postavila se i ciljeve šta će sa hrvatskom pčelom, tako da smo tu već dosta daleko otišli. Pa evo, što se tiče selekcije, ovog dijela selekcije, ako nema više pitanja, ima još. Mene samo zanima da li se pod pojmom domaća pčela misli na pčelu koja se nalazi u mom okruženju 10, 15, 20 km zračne linije ili to pčela koja prolazi u okruženju stotinja kilometara. Hoću reći, da li mi koji smo otočani i tako dalje trebamo kupovati matice od proizvođača sa otoka ili možemo kupovati ovo što se uzgaja u Baranji? Mislim da se, ako su uvjeti klimatski, kao ja mislim da jesu, između Dalmacije, otoka i Baranje različiti, onda bih ja preporučio da kupujete matice iz vašeg lokalnog okoliša. To je to. Mislim, kako znam genetika na Hrvatskoj, mislim da se populacija dosta dijeli na ovaj kontinentalni dio, onda se prema između Gorskog kotara i Like odvaja se ovaj primorski dio i to su ti različiti uslovi, pa da je pčela kao ista podmorska populacije, sigurno nisu. A šta se vam događa sa transportom pčelama, sa migracijama, to ne znam kakav je to utjecaj. Znam da se, mislim da se vidi na molekularnim analizama da ima neku, kako kažete, kontaminacije, a kakav je to na kraju rezultat, to mi je nepoznato, ali da vam ja mogu slobodno da kažem, potpirajte lokalnu proizvodnju.